आयडीसीच्या बोर्डाच्या मीटिंग जावच्या पयलींच इंडस्ट्री सेक्रेटरी पत्र बरयता की तुमकां आमी जमीन परमनंट बेजीर दिता म्हणून. हातून पूर्णपणे एक स्पष्ट जाता की आयडीसी सुद्धा बोर्डाक मागीर कळयले गेल्या कित्याक ही मीटिंग हा 15 जुलय आणि लेटर जे हा आयडीसीन इंडस्ट्री सेक्रेटरीन धाडला डिफेन्स सेक्रेटरीक इट इज ऑन 7 जुलय. सो हातून एक स्पष्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी हे कास्ताचे फोटींग सिद्ध जातात. सो वी डिमांड that Chief Minister should explain to the people of Goa all these expos because documents are clear cut. ताणे जे गोंयचे जनतेक जे दिशाभूल करपाचे दिशा घेतल्या ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आहा. Now it looks like Parsekar and Parekar have started a joint venture to start selling Goan lands. कारण ही जर रनवे जर म्हणतात ते 10,000 फीट ती जवळ 4 किलोमीटर जाता. 10,000 फीट म्हणल्यार ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स ऑफ लँड. थंय ती जी जमीन आहा इट इज लेंथ इज 1.5 किलोमीटर्स which means they are going to take more land in the surrounding areas on the other side. Now we have received reports that Defense Ministry is eyeing on 10 lakh square meters of land opposite to ONGC now. ONGCच्या opposite थंय एक 10 lakh square meter आहा. So the villagers have decided. We had visited Betul 4 days back. On 25th, the villagers of Betul will take out a morcha on the Deputy Collector of KPM. कारण ही जी फटींगपणा गोंय सरकारान केल्या दिस इज क्लियर कट फ्रॉड विथ द पीपल ऑफ गोवा. मुख्यमंत्र्यान पर स्पेसिफिकली वक्तव्य केले की टेम्पररी बेसिसवर जमिनी दिल्यात. Their own BJP MLA should know what their Raksha Mantri and the Chief Minister is doing. Probably they will also not aware of this move. तांकां दिशिल्लें की हे डॉक्युमेंट भितर लिपोवन दितले RTI घातल्यार डॉक्युमेंट दिवचे आनी आमच्या हातान डॉक्युमेंट लागचे ना म्हणून. Parekar was considered as master of U-turns, पण पार्सेकर ही अपेक्षा नाशिल्ली.